Nhà này là cản bro drone mandum no nửa bờ lam krung. Awak jaga kebersihan petugas dari DLKH Kota Banda Aceh Kasiap nepreh bro drone lagi peredaran baru atau lintu baru nya kalian ada birunya nih ya sih sengaja sang ibah saboh plastik raya di Bancara Banda Aceh gelihnya meno ya kamu semujun bro ka iba lei karena debit iji lebih rayu nya nai rekan cerita tanyo ba pantaran Krung Daroy Kota Banda Aceh. Semoga ketanyo tajaga kebersihan bekle ta bah bruh lam krung. Semoga ya rekan yan bayangkan mandurung boh lam krung laut tanyo ide pasti bro mandum. Nah, dengar rakan bekna bro le lam krung. Ya. Awaknyo semegle sabi tip puro pegle bro lam krung.